abantu bita Akagara urabazi? Ndabazi. Ubazi wiki? Mbazi ko baduhemukiye. Uri umuyobozi w'abamama muri Amerika. Gira amagambo atatu abwira Akagara. Akagara ndababwira ngo bahindukire baze dukorera ubwoko bwacu. Bave mu byo bagiyemo. Nta muntu wavuga ngo abiwe ndi bahaye bapfa. Ya nico nababwira. Baze bahindukire bave mu byo barimo kandi nibatanahindukira tuzotabagwa Imana izadutabara. Dufite twigwanaho dufite Imana tuzotabagwa hatarimwe kuboko kwabo. Ni musaza ameze neza cyane. Kandi wakoze kwa watwitabye. Asante sana wakoze nawe. Uburanga bwo turabufiteye. Ikibazo nuko tukitinya. Big up kuri Papa Legend akomeje kuzamura amatara. Big up kuri Oji atumye abademu bitinyura. Papasava. Obanzara bangaba batumyeho kamaririmba pojora. Muhaguruke mwese mutinyuke muze dufatikanye nibwo tuzihite imbere iminsi yacu we. TV. Watch out, man. Things are coming out. Yes, turashuje turakunze ba Papa Legend TV. Aka kanya rero mubona turi muri Washington DC aho turi mu myigaragambyo y'amahoro yo kugira ngo abaturage ba Kongo ari bo abanyamurenge mu byukuri babashe kugira amahoro. Aka kanya rero turi kumwe n'umubyeyi akaba ari we ukuriye abamama bose bo muri Amerika. Reka tangiye ibyo badukurikiye. Murakoze, izina ryanje nitwa Anastasia Mbaza umutima. Ndi umuyobozi w'abamama hano muri Mahoro Peace Association. Yes, mama, uyu munsi tukubonye hano muri DC. Ese mwaje gukora iki? Twaje muri protest mu myigaragambyo mu rugendo rw'amahoro kuvugira ubwoko bwacu ku bibazo muzi. Yego, turabona abantu benshi baje ku bwinshi kugira ngo abantu barimo barababona ni benshi cyane. Mu byukuri abantu barimo barabona aba bantu barimo baribaza se niki cyabaye hano. Ndabona imihanda yafunzwe, abapolisi mu byukuri urabona ko bagose imihanda. Iki kintu niki gisobanuye ku bwoko bw'abanyamurenge? Gisobanuye ko turiko tubabarana n'abacu nubwo tutari muhira aho intambara zihezibera, ariko ko twifatikanyije nabo akarengane kaba ku bacu twese katuriho ku bwoko bwacu. Twaje kugira ngo tubwire iki gihugu abatwumva bafata ama decision ko turengana, tumaze igihe twicwa kuko dushaka ko baturenganura. Twakubonye urimo urajya mu mazu atandukanye y'abayobozi, watubwira naye mazu wagiyemo n'iki mwabashije kuvugana nabo? Twabonanye n'abasenateze ama house representative batandukanye. Twabashije kubabwira akarengane kari iwacu, ibibazo byatuzanye hano ko dushaka kuko batwumva bakaturenganura. Yego, hari icyo se baba babwira icyo babisheje? Ntabwo batubwira ngo turakora iki ngiki uyu munsi, ariko batubwira ko babyumvishije
ko n'abatari bo bafata ibyemezo bonyine ko bazabivuga hamwe n'abandi. Yego, twagiye tukubona mu by'ukuri witanga cyane, tukubona mu manama agiye atandukanye. Tubwira ubundi uyu mutwaro wawe kuba umukuru w'abamama wakuye hehe? Umutwaro nta kindi cyawunteye, watewe n'akarengane kari iwacu k'ubwoko bwanje. Ntabwo ubwoko bwanje bwarengana ngo naje mbona amahoro. Icyo nicyo cyatumye duhaguruka kuvuga ngo turenganure ubwoko bwacu, tubufashe uko dushoboye. Yego, nk'abamama ni uruhe ruhare mufite kugira ngo kiriya gihugu cya Kongo kibashe gutekana? Ni iki mukora? Ese mwaba mufasha abamama bari muri Kongo, abakecuru? Abamama uruhare rwacu dufite uruhare runini kuko ntitwoja mu ntambara ngo tuje kurwana. Bamwe turakuze ariko mu byo dushoboye bikeya contribution zacu zo kuvuga ngo ubwoko bwacu bubeho kuko mubizi butagira abandi baburengera. Andi moko yose ari mu ntambara za HCR ziba zihari, ama organisation international engera abandi bantu bari mu bibazo arabafasha. Ariko iwacu imyaka ibaye almost imyaka 9 abantu bari mu bibazo by'intambara, ariko nta ma organisation namwe adufasha ngo agemurira abantu byo kurya, abaheza imiti, twe twenyine twigwanaho. So k'abamama dutanga uwo musanzu kugira ngo ubwoko bwacu bubeho, nimba bashaka ko abandi bataturengera ariko twebwe twirengera. Yego, ndagira ngo nkubaze abanyamurenge, ubona ni iki gituma abanyamurenge bitwa? Nta kindi gituma bitwa, twicwa tuzira uko twaremwe. Uko Imana yaturemye nico gituma twicwa. Haravuga ati abanyamurenge ati ngo na abakongomani, abandi banyamurenge si abakongomani, bigatera confusion. Ni iki byo babivugaho? Ibyo ngibyo byo biteye n'isoni kumva ko igihugu kirimo abantu bize. Natwe twakuriyeyo twiga ama histoire batubwira ukuntu imipaka yagabuwe y'ibihugu. Icyo gihugu twari tugituyemo mbere y'uko imipaka igabugwa. Bakigabura sitwe twakigabuye, badushize hakurya muri Kongo. Twarahisanze Kongo yabaye Kongo, twebwe turi aho ngaho hariho dutuye. Ariko nyine bakavuga ngo ndi turi abakongomani ngo kubera uko dusa turi abatutsi, dusa n'abatutsi b'abanyarwanda cyangwa b'abarundi. Bakaba bumva ko kubera apparence physique ngo tutari abakongomani. Mu gihugu cyacu twavukiyemo, basogokuru na basogokuruza bavukiyemo. Ibyo bintu biteye n'isoni kuvuga ngo abantu bize ngo barabikora, barabitekereza muri ubwo rwego. Nta kindi dupfa tuzira uko twaremwe. Yego, tujya tubona bamwe mu banyamurenge, abapapa bamwe mu banyamurenge bahakana ibintu ku banyamurenge, bahakana ko nta jenoside irimo yaba ku banyamurenge. Abo bantu babazi? Abo ngabo barahari kandi si igitangaza. Murabizi muri jenoside yakorewe abayahudi, hariho abayahudi babihakanaga nabo bakifatikanya n'ababica, bari bahari kimwe natwe, kimwe no mu Rwanda. Murabizi hari abanyarwanda b'abatutsi bifatikanyije n'abica abandi batutsi bakifatikanya n'interahamwe. Umufanuzi umwe nabonye bamumanika igihe tukigera mu Rwanda muri 1994 mu bantu bishwe, mu bantu babaye bamanitse bane harimo umututsi ngo ni Karemera. So nta batagira bene abo. Natwe turabafite kimwe nabo bahakanaga ubwicanyi bw'abayahudi ari abayahudi, kimwe nabo batutsi bahakanaga ubwicanyi bw'abatutsi ari abatutsi mu Rwanda. So natwe turabafite nta gitangaza kirimo, niko bahisemo, nta kibazo. Abo nibo baba bita Akagara? Wabavuze nta mpamvu yo kubavuga. Ni Akagara n'abanzi b'ubwoko. Amagambo 3 ku Kagara. Twababwira ko ibyo bakora biteye isoni, tukababwira ko bakagombye guhindukira bakagaruka. Is never too late. Bahindukiye dufatikanye kurwanira ubwoko bwacu. Biravuga ko uyu si wo mwanya wo gukora politike n'ibiki. Twebwe turiko turirenganura kubwo tubeho. Biravuga ko ngo mu gihe mwari mwaje hano, ngira ngo muranabona Capitol Hill ni muri Washington DC, aho mwari mwaje kwigaragambya cyangwa se muri demonstration y'amahoro yo kuvuga ngo turazira ubusa turarengana. Akagara na Kongo kaje, byaba ari byo? Ntako ndabona. Jewe nanagiye
kubonana na house representative tako nabashe kubona ariko gashobora kuba gahari cyangwa kadahari ntiwakabona mu bantu bangana cyo kandi nimba kanahari bahubwo bari kuza tugahura tukabaza icabazanye. N'umuyobozi w'abamama muri Amerika, urashaka kumbwira ko hari n'abamama b'utugara kuko bataje hanze ngo babivuge so far nta mugore w'akagara nzi ngo muvuge ngo naka nakagara. Abagore hari abagore bashobora kuba batabyumva kubera ubwitange buke ntibatange umusanzu ariko sinabito nakagara kuko nta urabivuga ko ashigike akagara nta nuwonzi ko ababamo. Wow watubwira nk'ibintu nka bitanu abamama uyoboye bamaze gukora muri Kongo cyane cyane hari mu Minembwe? Twebwe ntabwo navuga ngo twakoze ikiniki, ibyo dukora byose ni humanitarian, dufasha abacu gusa turabahahira tukabambika tugafasha imfubyi n'abapfakazi kuko igihugu cyacu tuzi imfubyi n'abapfakazi n'ibyo ngibyo nibyo dukora dufasha imfubyi zacu n'abapfakazi bacu. Yego, umwaka ushize intwari yacu General Makanika yitabye Imana. Ruriya rupfu ni iki rwagusigiye? Ntakindi ukuye intimba gwansigaye mu mutima kuko uriya ni intwari yacu yari yaratwitangiye atanga ubuzima bwiwe ku bw'abandi hanyuma aza gupfa ariko Imana imuhira urukogiza ahari yarakoze kandi ibyo yatangije tuzabikomeza ntabwo tuzabireka. N'ubu ngubu turacari muri uwo mugambi yatangije. Yego, mu by'ukuri nyuma y'uko yitabye Imana twabonye noneho urubyiruko rwarahagurutse, abamama baraguruka, buri muntu mu rwego rwe warahaguruka. Twavuga ko mu by'ukuri iriya ari intwari y'ubwoko ariko kandi hari icyizere wenda twavuga ko umunyamurenge ejo cyangwa ejo bundi ashobora kuzabona umutekano, ashobora kuzabona igihugu kirimo amahoro nyuma ya rupfu rwa General Makanika. Kuko yahagurutse ari byo agwanira, turi abakirisitu uribuka Yesu ari mu isi, yasigaye ari mu isi yarabwirizaga abantu benshi ntibumva ariko amaze gupfa akagenda akadukugwamwo yasize intumwa, za ntumwa nazo zimaze gupfa abantu babaye benshi cyane. Nawe yarapfuye ariko aba followers biwe abamukunda abumva koze yari yaraharaniye turahari tuzakomeza kugeza tubonye amahoro. Rero wagira message utanga ku bamama baba bazakurikira kino kiganiro? Nta kindi ni ukubabwira ngo bakomere kandi dukomeze umugambi dufatane mu nda kugeza iwacu habonye amahoro ntitukananirwe kugeza iwacu tubonye amahoro. Uteza ko ari iki cyatumye kugira icyizere cyo kuba umuyobozi w'abamama anavuga ku isi? Ntabwo uri umuyobozi w'abamama ku isi? Ntabwo ari ku isi ariko ndi umuyobozi w'abamama muri Amerika. Icyatumye nibo babizi ngira ni icyizere bakingiriye babonye ishaka naje. Icyizere ko rikose gishingiye ku mirimo y'ubutwari. Tubwira imirimo y'ubutwari wakoze mbere y'uko uba n'umuyobozi kugira ngo noneho tumenye ko ari cyo cyagendeweho kugira ngo bagutore. Sintekereza ko hari imirimo y'ubutwari bagendeyeho kuntora. Ijambo rya mbere nta nubwo bantoye, natangiye gukora bantoye, nje natangiye gukora batarantora ntari umuyobozi. Kuva umunsi wacu hatangira ibibazo kubera umubabaro ibibazo byari iwacu, nashize abamama hamwe babwira ko tutagomba kwicara dutangira gukora nk'abamama. Baje kungirira icyizere nyuma babonye ukuntu mbaorganije barantora ariko ntabwo natangiye ndi umuyobozi. Natangiranye n'ishaka ryanje riri mu mutima wanje n'umubabaro w'ibibazo byanjye. Wenyine ku giti cyawe cyangwa wari ufite abamama mukorana? Ubu urumva nyine timwokwama muvuga mwese umunsi umwe igitekerezo kigiraho kiva. Narabitekereje ngira groupe mbashiramwo babwira idea babwira igitekerezo ko tugomba gufatikanya n'abacu bari mu bibazo. Hanyuma tumaze dutangira gukora tugira abantu bita akagara urabazi? Ndabazi. Ubazi wiki? Mbazi ko baduhemukiye. Uri umuyobozi w'abamama muri Amerika. Gira amagambo atatu babwira akagara. Akagara ndababwira ngo bahindukire baze dukorera ubwoko bwacu. Bave mu byo bagiyemo. Nta muntu wavuga ngo abiwe ntibahaye bapfa bahaye bapfa.
ya nico nababwira baze bahindukira bave mu byo barimo kandi nibatanahindukira tuzotabagwa Imana izadutabara dufite twigwanaho dufite Imana tuzatabagwa hatarimo kuboko kwabo